Ćao svima! Danas radim reakciju na reciklažu plastike. Hajde da vidimo šta će se desiti. Let's go. Tu ima rešetke. Vidim šta će da radi sad. Moram to da očistim. Pa da vrati rešetke nazad. Mora ih da zatvori to. Jao, plastični rezanci. Boleština. Mora kroz kalemet prođe. Zašto služi ova mašina sad? Ovo služi za granulaciju. Videli smo kako se reciklira plastika. Ovi rezanci od plastike su boleština. Pišite u komentaru kako vam se čini ovo. Ukoliko vam se dopada, ostavite like, share, sub, komentar. Moram vam kažem, većina vas ste pogledali video snimke, a niste ostavili subscribe, tako da puno bi mi značilo da ostavite like, palac nagore, subscribe na crveno dugme i da delite linkove od mojih video snimaka na društvenim mrežama. Do sljedećeg videa, ćao!